Ba ulapli kini kat kabu berkalan ini sajisin. Bangin yo banyawan sekini ke Bible study untuk bro ke jingelap ke bangin yo. Now ni ulung jaga imani CCRC. Bar kedangai ke beli bibaro nak keteng ke jong Jesus Christ. Azu komeni ke bangin yo kubor ba. Wana jengai nak ke jaka. Don ki mensing ki bagodor ki ba jusngap ki tin ke jong ulay. But ki bayaya mensim banyalap ki tin ke jong ulay ngen kalong ke jingker khu na ke benta jong pi but ki baro besngol ba ke jing pen sawa. Pada ke janmit gile point sa gospel Marcos long banyo. Ke God balai buai. Ado ke God ka balai banyo ki puli bet nga ke ke por. Ada yang ia berngah sekali ke jingeseng, angin berarti ke jom play, kan kerku, yang hilang baro, kan pulih dekat ke balai buai, adu ke dekat ke balai penyu ke orang kemni. Tindak balik no, pat nak ipang ke Tyros pakai Sidon, ulawan poi ke Duriau Galilea, dabdeng ipang Decapolis. Bagi lawan lam yau tahu berkelut banyak bat berkeren telun. Ila kerpan ro yu bon bu ya kakti yau. Tiaba ula shimno yu kerpang wi briu no tau pat ba. Ula bu ya la kitchen reakti ya kichkor jangu. Bada ba ula bia ula kta yau telit jangu. Dekat balai pusau. Bada ba ula kmit sebeneng ula ut ba ulong yu. Pata kata benong tolong balapli lai pusan ban lai pendriwan pule tekum ni lapli no ikiskor jangu bat alai ke jingte utilit jangu bat ulanang kren bet lai pendri ula hukum ti ki bagina metu anu ru rekat ba ulanang adong iki kata ganang ya penbena khamtam penban te kilas ngau kendit bamlang ongshu gidong kabha baro kat ba ulale kata ke subject ke jonga nak dapat ke balai penyo kabha baro kat ba ulale he has done all things well kata ke subject ke jonga kabha baro kat ka ba ulale na ba ula pangong yi ki bakelut ban ngau ya ki bamnang kren ban kren ta gede ketin ke jonglei kabang alapli puli hapdeng jongpi hagini ke janmi para bange hagini ke janmi habangi puli ke dekat ke balai buai ni syambau jisu ulamino napo Tyros bat ke Sidon kepada ki namba jong ki gentle bat ulalet ulawan baula poi sa Duriau Galilea ula sim ya kalenti kamanyalam yu sa kapang Decapolis katagan ni ke dekat ke balai buai ngan puli kong tum ni anda lek no pat na pang ke Tyros pa ke Sidon ulawan poi sa Duriau Galilea ula sim ni kalenti ban poi sa kapang Decapolis kadai kini ke ju kapang kabau jisu la pia yau du briu ubashong araja kiksui hapo jangu ha kau nong kebesan ke gospel ju Marcos kaba nilaya yo ika jikai ke jikmen kia jong jisu yau ni briu kari ubadai kari kinong gadara bad puli ke gospel Marcos nong kebesan kadang kaba kanyo na pinangkan mau ke bejah ke nong kebesan Andau Jisu la peklia yo ni brio kini ki brio dari ke nomba Decapolis kila bedo yo Jisu haga jaga bakin dan bab yo haga jaga bakin nang kwa yo bo nang le ke kamba bak gelap ni ke kubo ni ke jipanim namar ke jing dunong haga business kila bedo yo Jisu na ke nomba jongki Ando anda kaya poi sa kanong labanyo, kadokot kabalay buhay, hadu kadokot kabalay banyo.
Ujisu la poi ka ni ka ju ka nang ba Decapolis. Ondo la poi ka sin ka baar ni iki ka jing pher hau ni upat ba. Ni ka rukom jubah jong ni upat ba ala kamper ban ni ka tu ka kom le ka kom jubah ba ka por ka baningkong. Ha ka por ka baningkong ni iki bri ki bang kwa ya Ujisu bandan hap deng jongki. Ngai menta ude uni uju upat ba ubalas ngamu Ujisu ulawan pai pat sachisin saka nongba jongki. Siwa bagani acha perang agani gepor hatu manga bat mapi bat mangi sngawi gani kecing pensawa ninam sngamu ya Ujisu basachisin ulawan banyat pat hapdeng jongki. Banwan ban jengopat ya kaying ga jongki. Ban jengopat ya ka jingem ga jongi ngadap da ka jing sngamu da dei bo Ujisu ya tang sisin uwan jingo tang sisin upin kendu tang sisin ya ka jingem ga jonga nganom long kum ni kumbana long menta bon sin nga pen ya ka donut ga jonga hende ju ino ya ka mensim jonga uyai kren uyai pet kendu bangalong kum ni ko bangalong kadai na maru try day tang sisin uwan menjengo ya ka jingim ka jonga dekok balai boy dekok balai penyo siwa bagini ya perang ka ban pinkan mau ya pi bakat sa ka bau Ujisu let men babo dang don na ka pertai ya ka ban syakri ha bagi puli ka bible ngi bagi briu ke jia tu sa ka jaga ka bau Ujisu don kijukwa bani iyo kijukwa bani kendo iyo bonda la poya bo Decapolis hakasin da baar ni ba upat pa ulaya tu ya kaban ya ya kendo ya ni Ujisu habang upat ba Decapolis kemo chipau deliki namba chipau deliki namba upat ba nagani ga namba ka bakrao haba uya lumlang ya kaban wan jingo ya Ujisu banyak kendu ya Ujisu banyo ya Ujisu perkhat ya ka jing kiwin perkhat ya ka jing perta ka basawah kata kepo ulawan biang utakai uba penkhya ya tu briu uba araja kitso ke shanga po jamu ulawan biang wanra yagi bapang baul ketaru kumju yaki. He is back. Ulawan biang. Utake ni bapengkia. Ya. Ubrio ubaki ara jaki ksui ki shong hapo jamu. Ulawan pai biang saka namba jongi. Wan rak kloy yaki basitom bauru unyo ban kta yaki. But they hagani ka setting. Nginya unfold, nginya play dikini dekat life way dong life new. Ngirihan ni, bau Ujisu ka dekat life way dong life new. Ulakta yau priu, uba kelot bat ubam nangkren, bat ula penkhya yo. Menchua hagajingwan jengok ka baningkong ka jangu. Kalau kau cuba jom kini kipat bak kaya pe. Hendrai menta hak dekat ke balai penyo mencua ki beno yo hendrai menta ke pertai kajing pertai jo kajing penpena ya kan namu kres ke dekat ke balai penyo te kena sgau kendet pamla ong shu kidong kaba baro kaba ulale kaba baro kaba ulale he has made all things new. Dekum ta tong ini pek di details. Yaki jenis kijenat. Nak ini kita life way dan life new. Bagi yo yaki jihika yaki kita jamit. Bagi ni pek yaki kita subject. Ba kababhabaro kabautrai ulane. Ini pek kamat kabenengkong Ujisu bagi senran jamu. Kata yaki kamat kabenengkong Ujisu bagi senran ki jamu. Hai lekot balai buwe. Hondau lek nopat nakipang ke Tyros pa Sidon. Ulawan poy sa Kaduriaw, Galilea, Napdeng, Kipang,
Decapolis. Pinagan mau ka Bible study ki bedang sudem ha katayo. Kabala dia ngilepet ka dekat ka baar pusau, hadu ka dekat ka balai ko. Pinagan mau jayu Ujisu lawan jepot Tyrus wa Sidon. Ula le kumno, ula syakri ya kawai ka long kami. Ka badon ni ka khun jong ka khun jong ka ro. Kale kumno, daduk su ni besong ka po jong ka. Ba ka yo ka singkai bu kumno Jisu la pen khaya ya ka. Dekat ka baar pusau, hadu ka dekat ka balai ko. Mandangi poe dekat ka balai ko Ujisu la mino na Tyrus wa Sidon. Ula leche sa Kaduria wa Galilea, ula simne kalenti, kaban penpoyu sa Decapolis. Kata-kata kapag-iya kadakat, kabalay po Bansi penkan mau yang ya pimentan, ya ke history, bagay ka juk ka jaka, kabaw Jisu penkia, yaw tu priu besyong ahraja terlikik soy. Bagay ka kabakat pernah kan nang besan, ka Gospel jung Marcos, kila beno ay ula ka nang ba, kumbaang maner ng kadaw, nga namlay sujada, nay minta kang nang gabanyaw. Habulon paipat sa kanika jaka, ula sakripat, yaw magkalot, bat yaw briw, ubang lakren. Bagay kanino po, kipat ba na kanika nang ba Decapolis, kila ay kataka warm welcome. Kajing priang subayaw Jesus Christ. Kajing kiligalong, kumno kalaban long. Kumno kalaban long makin priang subhaya Balay, namara kasihan ka baningkong kita kerpat yung uang ka Bible. Kilit no, napdeng jomi. Ngimkwa yame hapdeng jomi. Kumno kalaban long pada kasihan ka baar, karukom jubab ka jomki, ya ka jengwan jom Jisu ka di kanong ba, kaya pe. Dan sibun tidak. Hendre hakipede bat nga don arteli. Balay, baga tolong ya kini beri baga ni kanong ba, bagin priang subhayo Jisu akasin ka ba, kamaningkong kada, kaday namar, kajinyalap, kabayay ni jong tu priyo, ubalayo ya kajing penkaya, na kajing don jaki arajat ligik suy, ha kajing ka jong Hilay mga Gospel of Marcos ng Busan. He is the faithful evangelist in the cities. Ula day, unang yalap bayay ni haganang ba? Kajigpa kajangu. Kalawan ra ya karajing kala hagan ni ganong ba? Yakin puli ganong besan. Kadakong ba arpo? Ondang layo ay kajing kya. Ule ayu ni ubriyo. Kadakong ba arpo? Marcos ng besan. Kumta ula letno. Bolas dangban penbena, bayay ha Decapolis. Kamu nak sipaw tali ginong ba? Yaki ba kando ki ro bau Jisu ulale hau te baro kila kenden. Day namar kajingela jamuni ubriu ubalamat lega kamba kajamutra. Ula kunjipot pan em ni kajingem juga mission. Hapo Decapolis. Ula penbena ya Chris on the Bible. Bakat no bau Jisu ulale lega kamba ha kajingem kajamu. Hadu ba kanam jo Chris kala pen kala ye garu kom perhat jo gini kibriu ha gani ganong ba ondau Jisu wan biang para bangai ha gasien ka ba kila ai ye ka warm welcome yo kanawon bleng jo ni long komune ubriu ubalayo ma ye ka kamba jo matra kanongan nangi ni da simkhia ban pen bena leka kamba ka botrai ulale haga jengem jonga ba jongpi ula ba ya ga dingfna ula mi pat na ga jingtep ula pen kendu ya ga pop ula penim ya nga ula pen kala ya nga ula i la ga jong ga jengem kenang banga ba na pi ngin yo him kanongon na plek jongi ke balamat ye ka kamba jong ga jing panim ni pen bena to ma pen bena ni ubriu ha ga ni kanong ba hadu ba la pen kala ye ka rokom perkhat jong ni gibriu ga ni kanong ba no Jisu wa na kasin ka ba kilap liang sngow ba kata di kadao ga ni kong kadao ka ba na ba Jisu u ipat ye ka second chance
kalat ka baar ya kibrio kibasaha kani kan nong ba wala susin kila kerpa di ubon peno na pedeng jongki hendrai mentau lau wan biang sakani kan nong ba banwan ra ya ka jengkerku ulang ai ya kibrio kani kan nong ba apa Decapolis sakawai pak kakabu bakin yo snyau yo bakin yo iyo bat bakin nget iyo pitem neang man kawai pakawai ka kambak ka bau Jisu upli la aga benta jong pi wat nong kerdem ya ka wat nong kerdem ya ka wat kain dau tala ya ka kasnong pom somen kibas nyong ma ka di ka jimpen sawa mangia ka di ka jaka katba kalat kanang don nakabenta jongi kat bangin na yos ngaw ya ka kuhor jo ka jipenem ya ka tin jo ka jisha ka jong ulay wat nong ken deu tala hindi ka bas yung si galong bang yo i ba ka tip ba don bun ba ki mam ngaw tu ya ka second chance namar ka jik do jongi namaka jingkak makla jong setan dak babun kelenti dak babun kirukom bakim susu kadai ka second chance urus ha ka gospel jong Lukas kan riu lenong wa Abraham wong me kan ba menang im melayo sibun ki baba komon melayo sibun ki kamu kilat ban pen bek jala ka jong ka jengem kerdem ni kita baro onda upoi hama dujong ding kalap ke jing babi kok pa Abraham ai pa sayu Lazarus un penhap kendiat un penjau kendiat yung kriat hakar miang sentur ka jonga namar hang ni lapen kordet iya na aku menong ye pi ke janmi sakat no try unang play kalak na kabenta jong pi but sakat no sing penang pen ya ladi kan boy ke por jong ke jing babi ndai ka janmi la ka was niaw ye ka jing khot ka jong try la ba ka jong play pi day ban priang yo komba ke ki brio hakan namba ki priang suba iyo ini poin yang sekarang poin yang menengah Jisu bat kisenran kijogo. Nama kadang ke lesson, kadang ke jikai nak berbalang sisi kadang ke jikai nak berlagi bersekolah makan ke jipen sawa. Balang ini kuat banyak jikai nak ke poin ke menengah Jisu berkesenran ni yang banbu ya ke jengkeli, kaya ke jengkeli kalau gini balai bau Jisu. Ulay na kaway ka jaka, sa kaway pat ka jaka. Balay o Jisu, ulit na kaway ka nang ba, sa kiway ka nang ba. Balay o Jisu, ulit na kaway ka pang, sa kaway pat ka pang. Balay o Jisu, ulit na kaway ka sinongret, sa kaway pat ka sinongret. Haban buhay ka jingkili. Balay. Habang kapuli ka gospel yung Marcos, ka gospel du Marcos bagi mai ke gospel ki kelem batai yang ibu Jisu ulet jinglet marwe kaca bo ulet ki senran jong Jisu ki don hasenda jong lai tang lada u Jisu u pelot por marwe ha ka jing duai ndai man la ka por ki senran ki bo di u kaca ba ulet ka jing kali nong biang balai kini ki jinglet jong Jisu nagaway ka jaka sa gaway pat ka jaka nanay bi ka juba ka jingkai nagabenda jongi u Jisu u belong ya kita ki enrich ka priorities ha ka jingem ka jongo u belong ya kita ki brio ki ba empat dios nyau sa pang jongo ya ka kubor sa ka jingpenem ki ba empat itu yo ka priorities ha ka jingem ka jongo Badai ni gospel jeng Matias kalau nggak baat pura kada kau nggak kendai wong kumnoi ki banget
Ika balang, go ye therefore, let pe belong senran. Pen baptis, hanya kateng kejong bleu pa, bleu kon, bleu menstemba kon. Hikai hiki eki bano bang ong hiki bagay ben kongo hakmi wang ngaloren kat lembat pi hado ke wai no jom kaperte u Jisu u shimkia ya ke tugi breu ki baga gospel kampat poi shaki kumta ke jingle jom Jisu kam dei bo sudai rumah kadon ke jikai u kwa ban pen kre ya kisran jamu baginya i kata gospel kali ben mi shabar nari Israel dei tangar Israel dei tak isna lapor Israel ka gospel kali ben mi shabar ka jilli jogari Israel ukres be kisran jong kres ke lokan nukstan na benta jumi hendai ka nuksa ka sokanat na kabenta jungi kabai min sem dengi kadai uni ubriu ubalayo khia na ka jingdon jung araja ki ksu ya po jamu upelong ka priorities ya kita di briu ki ba empat dia sneu japang jong Jisu ondau yo ka jing khia ba ba ka ula pen benar ya Jisu ban ka kamba ka bulale ka jingem ka jamu Mano kita kibriu kiba ka gospel ka patpoy shaki. Mano kita ken kiba ka gospel ka patpoy shaki. Kata kali ke jingli. Mano kita ki unrich. Hari ni pe sora omidon kamshu. Lengi pe ka jala me khalea omidon kamshu. Hendak realities kadai kini pek saudong jompi PDI yang kecing paman pek saudong jompi PDI yang kemensian balayap kalian muglay kalian mukris kejingim kajongki kabamjukon jongki kadon hapneng kejingma kabakrau pek habo jompi haduk no finan kami kejing ta jong utrai pek habo kilong yin kilong sem ki jongi Hadu kanung idun kami ke jing kta ke jong utrai. Paya po ki jing sakri ki jongi. Gospel ni kenoran. Kamdon ke jing tip wakai kita ke gospel ke papedim. Truth ni kenoran. Ka jing jisa juga Bible. Ni jing tip setia. Yo kres na penjaburom. Ka jing im ke babaman. Ke bajaklia. Ke lasar. Ngidon kami ke jing kta ke jong utrai. Mano kita ke unrich people. Pen saudong. Hi ke cing keluar ke emlang kasalang. Pen saudong. Hi ke cing em balapat na pra. Ye ke long ki bala jot ki bala rem. Ni don kam. Ia ke cing ta ka jamutra. Ni wan na kayim Kristen. Ni song tu ba japang kani balakai ni ki ben jang ying mani onda kali yang ke gospel yong impat dios nyo na don ki ba juba bro teng snyo kendit banyak snyo ke juba ka bang ngim syong pe perkhat bawan ki bala syong lai host na mo ying mani kim tip tang ke gospel ro ka babon bagi dong kam ban simpat ka priorities como Jisu como kisenran como neubriu ban penpoy ka jing sisa sa kita ki ba empat yosnyo ya ka jing sisa la bende ki para mo jan jongi la bende ki ba syong mani ka jaga ka ying mani la bende ka snong pong somen la bende ka sora dang don kam ban pen benai ka jing sisa na ban dei tang ka jing sisa ka bala ban pelat iya na ka jing ma ka ban sawan habang ipek saudong wat ang ong yang bangim nun kam menteri mission ka jela ka jung habang ipek saudong mi komlong ka jing syukri komlong kilong ni kilong sam ka imlang ka salawadong bangim nun kam ban syukri la khot yang ni ka commission ka bakraw tongin im ya ka jing im jo ka mission tongin im ya ka jing im jo ka mission der makadaw Jisu ya lam ni kisenran
nakaway ka jaka siya kaway pat ka jaka banyak tu banikai ban kreye ki baga gospel baga jingji siya ka kti nu blay kadai ban cross dia ka border jong ka Israel para bagi juga balang sisiasi ngate bagini kamlong ka besok ini nama teng-teng yang ban yat nya ban lek ka jaka ka jangai bon sin ni ban piniap no ya ka comfort lies ya ka jing sngau bi ya ka jing sngau leran yang ni ban piniap no ya ka jing long bom dan jeng ke clear ya ban piniap no ya ka jing buteng kam dei ka besok ya ka ban comment sa ka jing im jong ka mission ai bo try on ai yang apa dia pi sashisin ka borden ka jing snow khia hapo ka dono jongi bagin simpat ya kata special attention na ka benta gitu dibriu ki badan kam palat ya ka jing kam ka bakrau ha ka jingem ka jongki da day bakala biang ka jala ka jongi pinam i baga jala jongi kan long kum ni kum bakalong menta ka jala ka ba jotam hapo ri India jongi arangin keren na kaliang jongi Kristan kadai kan north east kan thobro kam Meghalaya ngimdong kam manang lek sapo Orissa ba suipat kan north east kadai kan Decapolis sagini kiski badon kam ban reach out da ka jing shisha ngilalong kung kilang brak klemo nong syara ngimtip sanong ilet sanong iyay keli ka keli lahakot yin sabar nilong kung kilang brak klem nong syara nilama di kata pisngau tubay kata don't you dare telling me you don't have a mission don't you dare telling me you don't have a mission Wag mong slur manong yang ba phim don ka mission ha ka em ka phim don blay na iPad ka jing ngau khia po jong pi ba phim penda na ko yin yala di shabab okay let belong sendran okay let belong sendran so ka point ka beningkong jisu ba kisendran ke jo kadang bawa yalam iki keleng-keleng kadai gini kadang ban prepare iki naga benta commission